Nora, bakit? Oh, apay Marino. Kaslaad na napatag nga ibaga man. Ay banak nga minti kumpare nga da Manila. Dakdakkel ka nga minti sweldo ijay. Kat. Anyangay kumaita, Marino. Amang ano mabali na si Kapay laang ti makaammo kadagiti duang anak ko. Anya? Si kalaang nga minti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel damatan. Saan damatan nga ubing apapaanawa. O sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kan mesa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat idan. Ay na, agyaman ak unay, Nora, bakit? Awan anyaman na Marino. Anyangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod nga ayatak mat kita anak mo. Agyaman ak talaga, Nora. Awan anyaman na. Di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaadam iti adayong, Marino. Itatapin manawan di amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngami, jak kayat ti sadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan da kadagiti matrabaho dito balay. Tapno addamet gunggunak ang mga aywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Si Caramel, tulungan ni manang mo kadagiti matrabaho dito balay. Wen, Auntie. Ala, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Ay, maturugtan manang silin. Wan, ngamsakbay na. Agkararag tapay nga umuna, ading. Ay, sige manang. Agkidem akon, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pa'y kukuin nyo dita aya, Silin, Ramil. Ha? Idapon nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, Auntie. Sapay maputengak no awan silaw manang. Irwam mon ang awan silaw. Tapno saan ta maungtan, ading. Kumusta pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay kakadilaan ditoy. Okay lang mat pare. Maikawak. Ang patcheck ang mairwamak tumadlaang. Una, kasta akmat lang ididamdamok dito'y syudad pare. Ang awan pa panan na, no di mairwam kan tumatlaang. Wan nga rod pare. Ado tijak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso medyo marigata nak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta pare. Sana bale, tadamat Google Map. Wan nga rod pare. Mairwam kan tumatlaang pare. Adayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklakan ti trabaho. Nangingina pa iti sweldo. Husto ka pare. Katagyaman akmanan. Dakkel a tulong daytoy para kadagiti anak ko. Awan anyaman na pare. Maliit na bagay. Hello, bakit? Oh, hello Marino. Nakaawag ka mat? Wen, kailiw kayo nga minan. Kumusta kayon? Kumusta na kitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. Adda itinasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman ak bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, Wen? Wen ka di. Kat, nagsweldo ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipawit ko ti sweldok. Sige nga rudan, tani. Ado ka no ti project daanas kan abayadan da igi pagadalan. O sige, sa anak pa nga mi na makaawid. Tamakumikum kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpata parcel. Iso asikapay lang kumati makaamo dito balay, Wen? Wen ko naklang nga rudan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman ak bakit? O sige, ipauit mo nga rudan ti kwarta. Tapno maitid kumatan kadagiti anak mo. Wen, bakit?
amin, Auntie Nora. Masapa kayong agawid inton malam. Taado ti aguro uray ang matrabaho dito balay. Naawatan nyo, ha? Wan, Wan, Auntie. Kat, anya pala ang arot ti mulmulagatan nyo. Ing kayon ang. Jay balon mingay, Auntie. Anya balon adakda ka matam silin. Kat no in sa ganaan kayo matin iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, Auntie. Ha? Ay, kwa. Awan ti kwartak. Alaala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, Auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwartak. Di mat nagpawit ni tatang edikal man iti allowance mi, Auntie. Ay. Di nakman surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan, nawatam. Auntie. Ala, sumrak kayon. Didak disturbon. Ramil, bagkataman di tangke ti paglutuan. Pairuar mo. Wan, ante. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit met gayam. Agdalos kayo met laangan dito kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. Wen, Auntie. Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. Wen, Auntie. Oh, anya pa'y laang ti mulmulagatam di taramil. Irwar mun at itangke ti gasol. Ha? Wan, ante. Agawaam, tatulungam ni manang mo ditoy. Wan, ante. Ha? Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalaan nyo ti inorder ko asaba. An-anwan nyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ilako inton bigat. Ito'y tibayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho. Agyamanak, madam. Mabitlaan, tasuklian kayo. Saan iho? Kukwa mo ti sukli. Ha? Kukwa mo ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Uwan ko lang arutan. Ay, agyamanak unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Ops! Apa yun, madam? Wala. Agrikos di parakitak. Tulungan na pangasim. Anya pa'y laang ngay aramidin nyo silin. Ingkay isursuron atin lutok abananak yo. Wen, Auntie. Ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapnada kadwami. Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laang nga agkabsat ti mapan aglako. Ha? Anyan tulaangan nga iti ko na endag iti tao ang makakita iti anak ko nga agisursur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala-ala, ayabam kit din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko. Ta saan ang may bagay kan kuana ti aglako iti kasta. Nawatam. Wen, Auntie. Kumusta tirik na yo, Madam Dolores? Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro dayjay. Katagyaman na kiti panang tulong mo kanyak. Marino, iho. Awan anyaman na, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mat, may saakla ang anano mo a tao. Nana ko namlatan kanyak. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko maday to'y. Ay, saanin, madam? Ante ko na, saan ang madam? Ha? Ay, ko, saanin, Auntie Dolores? Halakit din, amok akasapulam na ito'y. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaumon, Marino. Sa anak mata dumawdawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laang matabanag dayjay. Okay, tangay di mo mat kayat nga awatan ti it ko.
Kaya't mo ka ditag pa ay kanya kas driver? Di kagda nagtaswelduan ka. Isulangan titid ko kas gungkunam. Ha? Di kagdanag, tasaan mat ang maapektaran ti trabaho. Isulang ngamin ti amok awagas, tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello. Kasarita ko madagiti ubing, Nora. Ay, ikwa, nakaturog dan Marino. Ni, nagsapadan ang naturog, bakit? Wen, talaga ang masapsapa damat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan nga eh? Saan da ka di madla nga papaanawakan ka? Ay, kit gagangay day takadagiti ubing. At dalat tamot ka nito, anawulwul na lakay. Ay na, ano sampay lang ida bakit? Imbes amay may salaang diaw-awir mo, na inayon pa'y nagitidwa nga anak ko. Wen ka di, saan ang problema day ta? Okay lang mat kanyak lakay. Kas nakunakon anak mo ida, inayat ka mat. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko mat idan. O kasanungay lakay, kaano ka manin nga agpawit. Into no may alawas pa'y lang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tano mabalin, mga advance ka pa'y lang iti sweldom. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol lagi ti anak mo. Adumat ngamin ti bagbagada agatangan da. Ha? Ne, pakikita man bakit? Amahan kit dimot no tila pagos usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano ken uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudo, kat saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, inton ipauit mo ti kwarta, Marino. Bye! Bye, bakit? Nene, makadlawa ko na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti bagpagana. Kan apay ngay ajak met pulos makasarita dagiti anak ko. Wah, Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, Apo. Selin! Apay ka ni Auntie Nora. Apay tarumpam! Anay ko, Auntie! Anay! Di mat kunak nga agluto kayo? Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak. Kalkalpas ko lang kami na naglaba, Auntie. Agrason ko pa'y laang! Auntie! Sakit tikat dalyo! Anay! Naabahag lang arudan iti sugal. Awan pa'y masang petak amakan. Alala! Ingka agluton. Darasam! Uwan, Auntie! Palubusan nakakanunibos nga agawid, Marino. Hangam urayan pa'y asumangpot ti mang ekstrakan ka. Well, pare, katagyaman akmanan. Kailiw kong aminan na talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso ang maawatak trik nam. Basta awagan na kadagos, into nagsubli ka, tapno amok ti bagbagak kan ni boss. Wen pare, di ka madanagan. Tagsubli ak madla adagos. Ay, huwag gayam. Aha. Alam da ito'y. Ha? Ne, apay day takwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ah, ay, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang day agatad. Agyaman ako unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awanan yaman na pare. Apay, itam lang ayang nga mo, anasing petak. Ha? Sigud matkit di pare. Ala, pakumusta am tumatan dagiti anak mo.
nang runa ka ni Ramil. Wen pare, makadanon dayta iti inaanak mo. No kasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino. Wen anti, iso nga umayak agpakada-kada kayo. Ta sa anak pa ilang nga sumrek iti sumagmamanong aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ento nagsubli ka, ikuyog mo idan, taag naad kayon dito'y balay. Ay, sana mabalin na, anti. Nakababain mo't kada kayo. Kan may sa, agad adal da ije probinsya. Sana problema day Tamarino. Tulungan ka amang paadal kadakwada. Itugot mo idan dito'y agraman ti asawam. Anya, Basta agawid ka, katinton agsubli ka, ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo ang maisinakan ka. Talagaan natangken ti ulo yung ubing. Di mat kunak nga aglangan kayo itangal daw, na aglaba kayo. Gusto nanti, di yung bautan ni manang ko. May sakamat! Anay ko, ante. Anay. una tupay kat nga abdang matingar arabidem kadagiti anak ko, Nora. Tatay. Jaklaim pagarup amay turod mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa. Pasensyakan na kay. At pinasensya talangin, Nora. Nga masapul asong batam itilintad ti inaramid mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko. Skamat gayam ti mangulpit kadakwada. Marino. Ladingita ka. Nga manipod ta. Putdentang ti relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Dinggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim. Ay ayatin ko. Huston, Nora! Jakon kayat amang ngaganpay dagiti bagam. Alaam aminen abad yo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko. Ay, kung pakawanin na ka din, Marino. Sorry, iti inaramid ko. Ikarit nga balbaliw ako na. Saan da kami kumamat apapanauan? Pangasim, Marino. Anya, matan. Impigsa na matan ti todo. Sapay awan payo nga naitugot ko. Dinasayat. Dito'y akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ak matlaang nga dagos. Magawid ka ka din, Clarissa? Ay, when boss. Oh my God, tayo tulog ka. Ha? Lumugan kan ko na, kay tulog ka ni Jibalayo. Ay, saanan boss? Nakababain mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balitado mat ti taksi. Di ka ka dinagkad-kad. Narigat ti taksi. Nang runay tatakas to magtutudog. Ala, umay ka kiti. Iti kasta, makaawid kan. Sige man laangan, boss. Nay, nagadumot din dagita insang pumula kay. Ay, ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Dapay maiskin maning. Di mo ko nam nga agpasulad kain ton bigat. Wala kay, mapan kumanmat sa rungkaran di anak ka. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Huwag nga ron dalapit na makumikom iti trabaho na. Wan siguro iso amapan kuman pasyaran ijay dagos na. Mga lakan tungarudan ka na gito'y natang bagay. Nayunam mo tan iti maiskin maning. Ta isuti isang put mo ijay.
Wala kay. Talaga akas tati aramidag. Tadikat isupay agat gatangan na ijay syudad. Ay wala. Nangina tinatang ita ng runay dyan syudan. Iso anayunam ti alaam. Tapno adda abasto ni Clarissa dyan syudan. Apay nga sa bali mo tan adalan ti surusurutan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di. Di kagdanag. Tay tulod ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napampanuga kitang haldaw. Iso nga intaman bit ag-relax. Relax ko nam, boss. Wan. Ne, anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamagan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mangkita tang tumatan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Boss. Di ka kadinagkad Clarissa. Di kagdanag. Tas siyak di makaam mo. Ilibre ka. Sige, sika nga ron ti makaam mo, Boss Edwin. Diyak manam mo. Amom ka di. Anak laglag antiriknak. Tunggal sikat ti kadwak. Ha? Kasladyak marik na ti banog ko. Tunggal makikita ka. Langro na, numakitak tinasamit apa nagis-isam mo. Amom ka di, asika ti mang parparagsak idaldaw ko. Ay sus, mangbola ka man ako nakon, Boss Edwin. Saan ka abulbulaan, Clarissa? Pudno, ti bagbagak. Naalawanan, agyaman ak nga ron no may sa kadagiti mang palpalagan iti riknam, ken mang parparagsak iti aldaw mo ako nam, Boss Edwin. Asinaw tinakakutsi apimman nawanak ko. Ay ikuan, nanang. Asino day jay kunak. Ni Sir Edwin, nanang. Ti boss ko. Kasta ka day. Uwan, nanang. Kasla nagapuma di tadagos mo. Ay, kwa. Uwan, nanang. Nakiisbo ngamin. Iso, naggapo di taunag. Apay ngay nga da dito'y itikasto'y nga oras. Ha? Ay, kwa. Ada ngamin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambot ko para iti sumaruno a project medya opisina. Kasta gayam. Kunak Ay, wag gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagadadumat. Ayun na nako. Talagang ado. Inyagan ka itinatang. Kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala laang itatang mo idikalman ijay taltalon. At dapay maisakan man eh. Ala, nagadun ngay, nanang. Tapno adda ka no abas tumanak ko. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ta ko man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita, nanang. Sapay nakadagdagsan. Ay na amumatan jay amam. Kanayon asikat ipampanunutan na. Imbaon nak nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dita apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya dita unag, nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito'y mall? Ada kinasarita ka kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami, di nakita. Isumay nasitkan kan. Sa dino nga iti papanam. Agawid ako na, boss. Adalang dinagas ko aginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid ang matlangin. Kaya't mo ka di, tagit tanta na rumwar. Nakaparktilukan ko jarwar. Agkuyog ta na mapanijay. Kalpasan na,
Itulod kan tumaten ijadagos mo. Ay, kwa, saanan, boss? Ada nga min ita ni nanang ko ija apartment ko. Iso asaan ang mabalin nga itulod nak ita. Okay. Mawatang ka. Ang mabaling ka di aron martabi. Mapantalang ag-relax. Ag-relax manan ko nam, boss. Wana. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman ang Clarissa. Naglakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkadkad basta sikat ti agawis, boss. Mala, mapantang arudan. Narabian ka mo, anak ko. Wala nang. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahwak. Napan kami nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laang ka di tibusyaw. Ha? Ay, kwa nanang. Uwan, iso tinangilibre kada kami. Kasta, apay, awan ka di asawa tibusyaw. Ha? Ne, apay mat ana sa ludsud yun day tananang. Awan mo't kit day. Nadamag ko laang anak ko. Kaslamasan-san mo't nga menti irurwaryaw. Ha? Anak ko, saan mo ko maasakitaan ti bagak? Angam saan an asaya at nga aramid tinasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat tantibos mo. Nanang, Imawag ni Jerome itay. Ti mo kanuma nga min sungsung-batan ti awag na. Iso asya ka ti inawagan na. Naibagam kanu nga min idinaminsan nga adaak dito'y dagos mo. ay, kwa, pasensya kayo nanang. Naliwayak mo nga agpaiso ti cellphone ko. Kat, anya nga iti ko na ni Jerome nanang. Awagam kanu apaman ang makaawid ka. Adda kanu napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, Lakay. Sorry, jak na sungbatan ti awag mo itay. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahwak. Awan parikot iti dayta bakit? Tinapatag kita, kitag sarsarita taan. Agyaman ak Lakay. Ay, wag gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam ka no kanyak. Good news, bakit? Anya dayta? Agawid akon. Ah, Agawid akon ko na. Kaya iti pa nagsublik ditoy. Saan akong ngagmaymay sa. Ngamin, ikuyog kan tumatan bakit? agpaiso, Jerome. Wen, Clarissa. Ay, nagsayatan no kasta Lakay. Law na ya. Kamudyanan na. Agden na damot lang. Kat saan tantong ngagsinapay bakit? Ba nagapakaragsak launay, Lakay. Isuarumbang nalangag sa ganakan bakit? Ngamin, kailiw ka una yan. Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya. Apay, Clarissa. Anta ka di mo nagustuhan na ilaramin ko. Ipagam lang. Nakasagaan ang agbalbaliw para kin ka. Awan. Agawi dun ti asawag. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya. Kasano akmat nga rodan. Kasano ti relasyon ta. Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Among day ta. Anya. Sipod pa'y ididamo. Amutan nga agpadata nga adan pamilya na. Wen, yung anta na pasamak ka data. Saan lang na minsan, hindi ka namin adon adaras. Wan, nga aging galaang ijay dayjay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, katsi katibos ko. Day talang, awanan sa bali pa'y. Clarissa, Pudno nga da napasamak ka data. Ang awan lang ang kanyak dayjay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mat.
Iso ana aramid ta tikas jay. Ang awan kay papanan na amin dagi jay, Boss Edwin. Yaklain pag-arap pa kasta kagayam. Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan ipatpatag ko unay ti asawak. Iso apangasim ta di na kun kontakan pa. Aglin ni patan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam, takas tamat ti aramida. Anya nga matimakunam dito Australia, bakit? Dandani nga rudyak amo ti ibagak. Nakapimpintas gayam at talaga dito ilakay. Naku namon, bakit? Isungarod akayat ko adito itang ngagnahin. Kayat ko adito ita abuklan tinararapahap ko pamilya. Kayat ko pa adito adumakal lagi tagbalintungan nakta. Uray siyak mat Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman ak iti ado arigrigat kan sakripisyo. Tapno maala naklaang dito eh. Hawanan yaman na bakit? Tinapatig kita, katadakan dito eh. Agdanatan, kat awanton apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh, mama, imbag man ta din magas kayo dito balay. Wan, kayat ko ang makita ti asawam. Sa dino nga ti ayan ni Clarissa. Aday ti silid mi mama. Madamang agdigdigos. Walmal pa siguro da dyan. Oh, agtuga kayo pa ya. Tamang isagana kitinuwen nyo. Urahin nyo labitin ni Clarissa. Rumwartumat lang da dyan pa manamalpas ngagdigos. Okay. Okay, kumusta kay mati di Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a Fred, kan ante makunchita. Wan mama. Kastaunay nga rod aragsak da. Nang runay di inted ko timpaw ityo. Ay kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapigsada pa ilang nga gubray ti talon mama. Kasla saan da lumaklakay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talaga ang napigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yu ka ni Clarissa? Okay lang mat mama. Adayo ti biyahe sulit mo eh. Wan na. Ay wan, ada ka ditim pagatang ko kan ka? Siyempre mo ta mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak tupulos malipatan mama. Basta da kayo tagbilin. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, ma'am. So, it's confirmed. I'm 2 months pregnant, ma'am. Yes, ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, ma'am. Yeah, no problem. Nasurok lang ang makabulan ko dito eh. Ito abulan ka nung ting inaawag. Diyos ko, kaya't ka di asawan da ito eh. Saan siguro? Ngamin, no ibilang ko ti panagawid ni Jerome, talaga ang mapanmatido abulan. Nalapit ang nakarganak ije Pilipinas, idinagawid ti asawa. Ay na, nakaluklok magtimpas ngay mo, bakit? Wen nga ron,
Naglukmag. Iso medyo narigatan na anang ipas ngay kan kuana. Uy nga ron, daytoyen di ko nada a made in the Philippines, born in Australia. Ha? Among bakit? Kastaw na ragsak ko. Ngamin, ino ta na matungtong palagi tara pahap ko para di pamilyata. Uray siyak matlakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin, di umawag iti messenger ko. Ay, baybay aklatan. Diyak sungsung-batan. Inidamnan. Ada chat na. Basag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong bata mo kumadagiti awak. Chat ko kan ka. Kayat kaunay ama kasarita. Kayat ko ang mga ganti boses mo. Amom ka di. Ajak makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome. Oh. Abe, kasla nakigtot ka, nakakita ka niya. Kuwala kay. Saan ba't nga iti kasta? Nakla-takla ang itiya sidig mo. Ala, umay ka nga rudan tamangantan. Nakaluto ako. Naidasar ko pa yung tipangaldawan ta. Sige lakay. Umuna ka ninja kusina. Sumaruno ak matla nga dagos. Iornos ko lang dagiti kagawan ni baby. Okay. Urain ka nga rudan ninyo kusina. Bakit, ha? Wala kay. Idilit ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh. Happy anniversary. Bakit? Sabong kan chocolate para kan ka. Ay wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre, mata bakit? Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary to lakay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrobot ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Mapanta mo tag-date, Anya? Ang Jerome, narigat ti mapanag-date nga daawit-awit na a baby. Ha? Date lang nga. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga po tanda na anak ta. Kat saan tamutan ang mabalindag date? Kanayunan takit di at ag-date. Iti kasta, mapasarunwan pa iti maysa ni Christian. Bakit? Anya? Nagsakit matan tilikod ko. Ay na, makabanog mat naglinis dito'y balay. Oh, anya da ito eh. Ibon lang ka din da ito eh. Ay uwan manong. Ibal lang mo amin ng dagita. Oh, sige nga ron. Agraman day ta aeroplano aday ta manong. Ay naibal lang mo day tan. Nadadaal matlaangan. Isupay anak kawara dita. Hep, hep, hep! Oo, mama. Sige, padasan nyo nga ibon lang dahi nga ay ayam ta papanawan da kayo iti amayo diti balay. Apay ka di, mama. Kitain nyo, nadadahil to pa yun. Kitain nyo, aglat-latin, iti kinabayag na, dito'y kabinet. Ay basta, di yung pakibiyangan dahi ta kunakmanan. Bayaan nyo lang dita. Mama, kagat-gat ang milaang itibaro a kabinet. Nagalas mo't akitaan no ikabil dita day tanga ay ayam. Malaksid adaanan, nadadaal pa yun. Saan anasaya at abuyaan? Kat, di saan yung kami napuy-puyan Dahi ta, di bagbagak kada kayo.
Sana ka po ta makagatgatang kayon kadagiting inginhaan naghamit dito'y balay ket kastante aramitin nyo. Basta ibulang yulatan dagita dhaan na kagawaan. Saan mo nakasta pa? Kastoy nga mi. Oo, nuadda mang ibulang kada kayo iti daytoy. Diyon gamden ti aghawid dito'y balay. Lipatan dakmetan kas amayo. O anya, di nakangag kayo itiungat. No di daktumot ngamin patpatsyad. Ang apay, mama. Asino nga min ayat ti akin kuko iti dayta nga ay ayam. Kaya't yu asawan, inlako ni lolo ti kabsat ni papa. Day tatisan na nga mo. Ngamin, adda ka no idibak na nga balong agpursonada ka ni manang na nga Irene. Kat suspit sa ti amayo nga inlako day di loloyo. Iti kasta, adda gastusan da. Anya? Mani po di nan pulos nakita pa ni manang Irene. Panag ko na, mama. Manumat nga tantitawan ni Auntie Irene ita. Abangan no 65 na kumaitan. Ngamin, inauna ka no katitilima atawan ngam iti amayo. Isumat lagayam, adi na kayat nga ibalang dayang ay ayam. Ngamin, inted dayjay ti kabsat na. Wan, ngamin dayjay laangan ti remembrance na iti manang na. Apay nga italaang ana ibagayo kada kami ti may panggap iti dayta, mama. Saan ngamin nakayat ti amayo amadakdaka ti may papan ka ni manang Irene. Madudog ka no tirik na amang lagip iti napalapas. Ang amuray no sana madakdaka tinagan ni manang Irene. Amuklatan nga awantal daw asaan na malagip ti kabsat na. Anya nga tamat ng te apelyedo ni Auntie Irene ita. Ang mga numabalin tayo ang mabirukan, babaan ni ti Facebook. Wan nga rod, manong. Napanunot ko mitanday ta. Mabalinti kastaya. Ada ka di bayad na? Awan, mama. Birukan tayo laang tinagan na. Dayjay laang taditay amot ti apelyedo na. Iso a medyo narikat. Kan may sa, sigurado bakit matan ni Auntie Irene. Ang mga nuawan mo't Facebook na. Di na nga tamot mapanunot abirukan ni papa. Wano dagiti daddo mapay akakabsat na. Wan nga rod, mama. Ay, jak man amo. No daduma, mapampanunot ko pa'y kit din. Nga amangan no natay matan. Amangan no kastamot laang ti aday ti panunot na. Iso adi na matan binirok pa'y ni papa. Kan may sa nabayagan day di apanawan. Awan kastay ipadas tayo abirukan. Awan matagas na no bilang. Padasan tayo abirukan iti Facebook. Manong, adoy kitaam. Nan, kita man. Di mo't ni papa day ta idi ubing pay. Wan ngagpaiso. Imbaglaan nga tadapay nakadulin aladawan na idi ubing pay. Di day tanti usaran ta a profile picture na para iti aramidan ta a Facebook na. Wan Tano tiladawan na itati ikabil ta. Amangan no saan a mailasin ni manang na. Kuma, birbirukan mat ni manang na ni papaan niya. No datanga-tamat tinagin na dayo. Birukan na kadimat. Saan siguro, manong? Anya? Nataltal na nga min tibiyag ko no awan ka. Kastagayam, Nay ko! Siyempre, joke lang si Kamot. No sikati mapukaw, alaag tila dawam idi high school. Ket ipaprint ko, tapos, kabilak iti missing. Nagalas day di a picture ko niya. Bardang isip. Tapos, adabangs ko at 2 inches. No, apay mat nga minada kayo babae. No, maporporin kayo. Agbangs kayo. Ay na. Saan mo ta? Malakit din, manong. Aramidin tanti Facebook account ni Papa.
O anya, kasanungay. Anya ti damag iti panagsapsapulyo kani Manang Irene iti Facebook. Awan met nga rod, mama. Talo abulanin asap-sapulan mi. Ngam awan met nakita mi. Inyaramidan min iti Facebook ni Papa. Agraman Instagram, TikTok, Twitter, kanda dumapay. Ngam awan at talaga. Imbaglaengan tasaan tayo pa nga imbagbagakin ni Papa. Ang mga noas asahan na tayo gidin. Ni, adda umaw-awag. Sino nga taga ito Sino nga ito? Sige, sungbatan mo na. Agoray ka. Saan ko nga account pinakalag-in iti may sa cellphone ko? Account ni Papa dayto Sungbatan mo na, darasam. Ne, anya ngay dayta. Kaya't yung asawan. Ni Manang Irene ka din dayta? Wait. Atil na kayo ta sungbatakon. Mama, di kayo natagari okay? Relax. Inhale. Exhale. Hello? Ay nakaslag nervyusak matan. Relax, Mama. Saan mo't ata kayo tikapsat na Anay ko. Apay nga agkadal kayo ngay. Pudno man. Saan ka di? Kabababadala ang kano itibas. Sino ngay tikadwa na? Manong, Uy, Dayan. Apa yun? Apa nga kaslag sangit ka matan? Manong, makita tayo matlangan ti may sapay nga tita. Tapos agkita dan kin mi Papa. Ay nga nakaragrag sa kak Manong. Luan ni ragsak da ito Sus! Kamat. Agsangsangit ka. Katawan tayo matlaan. Ay na. tita, makasangit matan ni Mama. Ay na, anak ko, ayan. Sino ngayon mo ti sana makasangit? Manong, nasurok ka 40 years, adi na nagkita kin ni Papa. Ha? Aday tanan. Isudan na kiti sumungad. Oh my gosh! Isudan nga pa Manong. Daniel! Manang Sandra? Ating ko. Nice meeting you, Sandra. Kastamat ka na kayo. Iso ka din ni Mami yo. Wan Manang Sandra. Agmano tita. Manong, kita mo. Agkakaingas da unay kin ni Papa. Wan nga ro dating. Si kakadi ti asawa ni William. Wen manang. Siyak nga rod. Ay na, Manang Irene. kaat dagito iti anak yo. Wen manang. Ay na, nagpintas kan nagtaarmatan dagiti kakaanak. Kaingingas mo unay ti amam Danieliho. Naalalam ti mata kan akong na. Ay na, mabalin kayo kadingara kupan. Auntie. Auntie Irene. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Kabaudyanan na nakita kayo panlangan. Apay, napnapanan nyo ay asuli ti lubong. Tanasa pa kayo mat arimwar nga gina. Di kay man lang nagluto mat, iti pambigatan. Kwa, napan kami nakimisa. Nakimisa. Wen. Anya ti aldaw ita. Lunes ba't ita? Apay, handa ka di misa ita? Kwa, Jay. Kanapay akaslaad na tao, di taruar ti balay. Ako Papa. Kastoy ngamin.
Ada sinukon mi ijay terminal. Terminal. Sino kumangay ba't? Ti sinukon niyo? Kwa papa, agtugaw kayo kumapay. Relax. Inhale. Exhale. Kasjay, papa. Mama, umay ka. Panawan tayo pa ilang ida. Sige, tagluto kami pa iti pamigatan tayo. Panawan na kayo pa dito ya. Anya pambigatan. Pangaldawan ko nama, tani, agalas 11. Agtugaw kayo laang ka di papa. Di kay tumugaw at tumakder. Apay ay apilitan dak nga agtugaw. Umunag kayo, auntie. William. Pas... Ha! Papa, ni Auntie Irene. Irene kunam dayan. Wan natin ko. Siyak ngaroon ni Manang mo, Irene. Manang Irene. Sikatin ngagpaiso. Wan, ay na kitaam. Kitaam ti siting iti baba ti makanawan a matak. Diyos ko. Sika ngagpaiso, Manang Irene. Kasano anak kadanon ka dito eh? Kasano anabirukan na? Nagiti anak mo, ating ko. Sinapuldak, nagiti anak mo. Oh, Diyos ko. Hagiyaman ta sinumpatam dagiti kararag ko. Hagiyaman ta si bibiyag kapahimanang. Ay na, William, ating ko. Hagiyaman na nagkita tamat langin manang ko. Hagiyaman Diyos ko. Saan na ngayon lako ni tatang? Nagtalawak, idinangag ko a plano na nga ipaasaway tibak ng abalo, nga agkurso na day di kanya. Iso asan kayon asinapol, gaputan agbutangak, amangan no ipilit na nga ipasawa iti day di balo, nga uray tiyak mat ay-ayatan. Naimbaglaangan. Tanamam muna idi ni papa. Konduktor tibas nga agturong iti norte. Ay, kit, nasaya at met nga rodno kasta. Ay na, kasla sa anak pailaang amamati, nga addakan iti sangwanak. Amakit kita ken makasarsarita kaitan Manang Irene. Dahiti anak mo ti pagyaman ang ading ko. Naggagadabi man anang sapsapol kanyak iti Facebook. Ang saan mat asyak tinabirukan da. No di kat ni Sandra. Naimbaglangan ko na tanailasin ni Sandra tiladawam iti Facebook mo. Agkakaingas da kanung amin itiladawam anakita na iti wallet ko. Dayjay lang ngamin tinaalak iti nagimpakiak apimanaw. Manang Irene. Maragsakan kami iti panagkita yumanan nga agkapsat, papa. Auntie Irene. Manipod ita. Saan tanton nga agsinaapulos? William, ading ko. Oh, agyaman tayo iti Diyos, Manang Irene. Agyaman na kada kayo, anak ko. Agyaman hak. Gaputa nagkita tamit laangan. Iti kinabayag ti panawan. Apanagsinata, Manang Irene.